CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kibayang basam kila pentem balalap yo urang ba banakasnang mausyot ubala jarngai nalayeng haka arterik ujemang aja pun rio. Kibayang kila pentem bakilalap yo haka step jang sauterik ujemang aja pun rio uni urang ba udai ba Peter Michael Roger Hujan. Kibayang kila penpau kecil songu ya kitu kibalalap bat kibala sumar tak aduk kibayang kenit syau. Kila ai kublai ru kibayang hasam ki marjan ki parlong kamta me kasnang mausyot balasim khiabha banwat yau ni urang ba bekila ai khublai ya baro gitu kibala yarap hadu ba uni urang ba unyo wan phai biang shayeng Tama competition jungi kam judai hi touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai hi mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay ke por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka 4 rooms tamba na ka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist ila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan do habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata hingala bar guys bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang should receive kawai ka award ma katin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai company ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro